Byasaga naho abantu batangiye kururutsa umutima kubera izamuka rikomeye ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko birasa naho amerwe yasubijwe mu isaho nyuma y'uko agahenge Iran yari yatse katubahirijwe. Ni ibiki mu by'ukuri biri kubera mu burasirazuba bwo hagati bw'isi ku buryo isi yose bisa naho igiye kunamicwa? Bwana Semugisha, ngo haye ikaze. Urakoze cyane Joseph, reka dukomeze dufate mu mugongo abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Reka dukoreshe urukuta rwa Global Surveillance. Byari byitezwe ko Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajye mu biganiro by'amahoro, yari nka probation cyangwa se igihe kigerageza iminsi 14, ariko nubwo iri gerageza ryamaze amasaha 18. Bimwe byo Iran yarasabye ko kugira ngo bikunde kuganira gukunde, no kuvuga ngo front lines zose ziri kuberaho urugamba, ndavuga ibitero bya Israel muri Liban, haba ibyo Iran iri kubagambiriye ku butaka bwayo, n'ibindi bitero bishobora kujya muri Yemen cyangwa se muri Gaza, byose bari basabye ko bigomba guhagarara. Ariko Israel ejo yarashe Beirut, nyirawo na Maxime Prévost, ministre y'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yari ariyo, nawe wese yajya ku rukuta rwa X atangaza ko ibyo yaboneye Beirut mu by'ukuri birenze intekerezo za muntu, anasaba ko rwose Liban nayo igomba kuza mu bihugu bigomba guhagarika kuraswa ariko bikozwe na Israel. Israel rero niyo yatangije urugamba cyangwa se yabaye iya mbere mu kurasa ku gihugu cya Liban. Iran nayo itegura ibitero karabutaka birasa muri Israel. Israel yabaye nk'itanguranwa ko n'ubundi yari bizi ko Iran iri buyiraseho, n'ubundi tijyanye irasa Tehran. Na Amerika rero izikurikiye nayo yagendera sa muri Tehran. Amasaha 18 nyuma y'uko Trump yari yemeje ko ibihugu byombi bigiye kuganira. Byasaga naho ari igitugu kiri gushyirwa kuri Iran, nubwo hari amategeko 10 Iran yari yatanze, Amerika ikavuga ko yayakiriye, nayo yatanze yandi ibindi byifuzo 15 bikavuga ko Iran yari yabyakiriye. Ariko abantu bakavuga bati ko Amerika yari ibizi neza ko Israel itari buze guhagarika ibitero, yenda tutaragaruka ku byo umuvugizi wa White House nawe yavuze anenga cyane ibyo Iran yari yaboherereje. Kuki Amerika yakoze agakino muri ubu buryo, nyamara isi yose yabibonaga ko ifite amakuru neza ko ari ukwikura mu ntambara ikisize mu Israel igakomeza kwikorera akazi? N'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika urebye abari kuganira cyane ko ubu none ibiganiro byari byajyanywe Islamabad muri Pakistan, iyo iri gukora nk'ubuhuza. Ngira ngo banze nereka abantu amashusho, nibyo nari ndi gushaka hano, reka amashusho y'ukuntu Amerika yarashe Tehran, yaharashe rwose cyane, ariko biri no muri wa mushinga mushya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuga ko Iran bashobora kwisiba ku ikarita y'isi. Ibi ni ibitero bya Iran abadukurikiye, ni Tucker Carlson, ni umunyamakuru ukomeye cyane ariko usigaye ufatwa nk'ari umwanzi wa Amerika, yagaragaza uburyo Israel yasenye cyane Beirut. Subiza inyuma hagati by'aya mashusho urukuta rwa Tucker Carlson, abadukurikiye babashe kubibona, ngira ngo bari kubireba ngaho nguko ko barashe Beirut. Ni ibitero bikomeye cyane byagwemo abantu barenga 112, igihumbi barakomeye, igitero cyako kanya kimwe. So Israel, Amerika, Iran iri kushagana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel yo isa nkaho ikomeje cya gitugu n'igitutu mu burasirazuba bwo hagati, kuko ahantu hose itekereza ko hari umwanzi wayo, Israel irifuza kuhagera no kuharasa. So akaba niyo mpamvu rero ikomeje gutuma ibihugu byose bihanganye, ndavuga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo biri kuvuga ko Iran yo kujya mu biganiro na Amerika bisobanuye ko Israel yahagarika ibitero, ariko Israel ikiri kubigenza. So mvuge ko na kimwe mu byangije agahenge k'iminsi 14 kari kemerwe ku munsi w'ejo, ari Israel yabigizemo uruhare, kuko yazirasa Beirut. Iran rero itegura ibyo bitero, Amerika ibyinjiramo. Ngira ngo hano amashusho asa nk'ari kureho gato, ndi kugwa cyangwa se ndi kugera kuri Beirut, ariko nayo arahari mu kanya turi buze kwereka abadukurikiye. Umuhora Hormuz wese wongera urafungwa, nyamara wari wafunguwe ako kanya rwose. Byari byatanye no kugira ingaruka zigaragara ku masoko, kuko akagunguru ka petroli kongeye kasuye munsi y'amadolari 100, ariko nyuma y'uko Iran yongeye gufungura umuhora Hormuz kahise kongera karazamuka. Uvuze kuri Hormuz, bituma wa mugani ngaruka ku cy'abantu bakomeje kuvuga cyane ako gahenge cyangwa se ayo mahirwe bayabonaga nyuma y'uko Amerika ivuze ko yahagarika intambara mu byumweru 2 ndetse na Iran ikayihagarika. Ariko abantu bahise batangira kuvuga bati Amerika nta kiza yifuriza isi, kuko icyari kijyanye so kugira ngo Hormuz ifungurwe, ahubwo ari ugutinya igitutu cy'amahanga akomeje kugaragaza ikibazo ari guterwa na Hormuz. Ariko intention ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran ngo
iracyakomeje mu mboni yawe? intention ya Amerika kuri Iran irakomeje ngira ngo amashusho nagizeho Iran aho yari irimo iragabye bitera abadukurikiye bari kuyabona hano. Intention ya Amerika irakomeje kuko n'ubundi ibyo Iran yifuza n'ibyo Amerika ikeneye haracyarimo difference. Kigaragarira amaso nuko Iran iracyatsimbara mu kuvuga ko igomba kugumana uburenganzira bwayo, ariko yongeramo n'ingingo ikomeye kuko uramahoro hormuzi imbere yari free passage, bacagamo yari inzira nyabagendwa igaburira isi, ariko Iran kuri birifuza ko buri wese unyuze yishyura miliyoni 2 z'amadolari. Ni nkaho igiye gushyiramo bariyeri, none igiye gushyiramo bariyeri cyangwa checkpoint ko abyita, ari izagenzura hariya amata haca n'ibindi byose bihanyura. Yishyurwa miliyoni 2 z'amadolari nk'uko Misiri yishyurwa muri Suez Canal. Hari Iran koko irabimerita kuko nayo navuga ko ni navuga mu rwego rwo bihoreye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabundi buryo bafite bwo kwihora kuko intambara barimo ni intambara iri asymmetric. Nubwo Iran isubiza ariko mu buryo bwa gisirikare Amerika irusha igihugu cya Iran ubushobozi mu bya gisirikare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. So ibyo byose rero bikagaruka ari ikimenyetso kigaragaza cyangwa se simusiga cyerekana ko mu gihe impande zombi ziri gukomeza kuba zihanganye, nk'ubu Pakistan yari iri ku murongo, iri mu bihugu byashaka kugaragaza ko byiteguye kuganira, ndetse binavugwa ko bari bamaze no kwemeza ko bari buze kuganira nta kabuza. Inkuru nayo mite wenda twigeza ku badukurikiye babashe kuyibona. Pakistan yemeye kuganira ariko ntabwo biri buze gukomeza kubera ko Iran ntabwo biri gusaba biri kubahirizwa. So ibi byose rero byongera bigaruke bibe threats ku mutekano w'isi muri rusange. Urabona hari iki kigiye gukurikiraho nyuma y'uko White House naze mbona ubwo yatangaje ko ngo aya mabwiriza cyangwa se ibyifuzo 10 bya Iran babyise useless, ngo ni nkaho nta kamaro bifite, kandi bivuga ko ngo ari ibintu ngo White House yafashe n'ubundi gashyira muri dustbin. Kuki Donald Trump yagaragaza ko babyakiriye, nyuma ubuvugizi bwe bugatangaza ko ngo ari umwanda ukwiye kujya muri dustbin? Guhuza izi mvugo ebyiri mu kanya gatoya zikontraduizanya byo bishatse kuvuga iki muri politiki mpuzamahanga? No kwivuguruza kwa hato na hato, kandi ntabwo ari bishya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanya bikorwa. Kugira ubone impamvu iyi ntambara mu minsi 40 n'amashusho kuri ariko kutarwa Ryan rozibirana badukurikiye bari kuyabona, mu minsi 40 Amerika imaze gukoresha miliyari 45 miliyoni 442 ibihumbi 192 n'amafaranga 20 y'amadolari. Mu minsi 40 amasaha 2 n'iminota irengaho kuko iyi nkuru igisohotse mu kanya gato. Ari minsi 40. Arya budget y'u Rwanda nangahe? Budget y'u Rwanda turi kubarirwa hagati ya miliyoni 12 na 15 z'amadolari. Bivuze ko muri iyi minsi 4 Amerika ikoresheje budget y'u Rwanda y'imyaka nk'itatu nije hafi kugira budget yacu igeze. Nagira ngo tugeranyirize wa mugani kugira ngo abadukurikiye bumve mu mibare icyo byashatse kuvuga. Wumve ko budget y'Igihugu cy'u Rwanda ibikuyemo kubaka iriya mihanda yose reba, amavuriro, ibijya mu mashuri, kugaburira abana, guhemba abakozi byose na serivisi byabereye mu gihugu by'umwaka. Byose utekereza byabaye mu gihugu mu mwaka. Fata rero iby'u Rwanda rutakaza mu myaka 4, Amerika ibitakaje mu minsi 40 yego. Mu ntambara kandi sometimes usanga abanyamerika batari kumva byo kwica no gusenya, ariko kuvuga bati ni muri kuri intambara yo gusenya no kwica. Iran nayo ikazi kavuga ko kurwana intambara, ariko ku rundi ruhande ukumva birumvikana iyi ntambara igamije kwirwanaho ndetse no gutekereza byagutse kugira icyo bahindura. Hano niyo mpamvu ubona nyine bo kubera ko intambara kenshi ishobora no kwishingiye ku kwemera, baravuga bati twe turi no gushaka ijuru. Bashobora kuba batabyita ijuru mu myemerere yabo, ariko oya ni ijuru ko bati we shall die as martyrs, cyangwa se abahowe Imana. Abahowe Imana. Birumvikana rero niba hajemo n'ikintu cy'imyemerere no kurenganywa n'iki, ngira ngo hano nibwo nagaragazaga ko mu kanya nkuru nari navuze yemejwe na ambasaderi wa Iran muri Pakistan, bamwita Reza Amir Mogdam. Ambasaderi wa Iran muri Pakistan yemeje ko igihugu cyabo kiteguye kujya mu masezerano, ariko nabo baracyashikamye kuri za ngingo 10. Dukeneye ko ibintu izi ngingo 10 zacu zubahirizwa zigakorwa, otherwise ntabwo muri buze kutubona. Ikindi bavuze ko igisirikare cya Iran kiri buze gukomeza inaya mashusho, kiri buze gukomeza kugira ngo badukurikiye muri kuyabona, kiri buze gukomeza kuba kiri awake. Igisirikare cyacu ubwirinzi bw'ikirere biraza byose kuba bigihagaze kubera ko twabonye ko umwanzi no kuvuga ngo turaguma kuba maso ku rubuga rw'urugamba. Turi kubona ko isaha n'isaha yadufunga
umwanzi ari kutugaragariza ko hari twumvikanye akaca ruhinga nyuma nk'ubejo nta muntu utekereza ko mu masaha 18 ntabwo bategereje ngo umunsi urangire Tehera hari buze kuraswa ariko Tehera nayo yasubiza bigaragare ko nabo bari maso ariko irihangana riri gushyira isi mu byago iba mubwiye ko mu masaha 18 ikize gitangiye kugaruka Tehran umurwa mukuru wa Iran abantu bari bagiye mu mihanda bari kwishimira ku gahenge k'iminsi 14 kagiye gutegura agahenge k'ubuziraherezo niba ariko nabivuga ntabwo byarambye ku masoko mpuzamahanga ibikomoka kuri peteroli byose bihananuka bisubira hasi kubera iki Iran yemeye gufungura umuhora wa Hormuz ndetse n'amasoko mpuzamahanga y'imigabane nayo ngo yari yatangiye abantu bari kubibona kugurwa ndetse minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani bita Meloni yavuze ko uyu muhoro ugomba kwita ufungurwa byabo kanya kubera ko nk'uko ejo byari bihari bari babonye ingaruka bigiye kugira temeze kuri muhoro rwose bagiye gukora ibishoboka byose bakawufungura ibihugu byinshi byo mu Burayi bino gushaka in fact ubushuti na Iran nka Espagne nabonye ishaka gufungura ambasade ya muri Tehran nyuma y'imyaka myinshi so urumva ari gushaka ubwo bushuti bakora na Iran kuko kubikora mu buryo bw'ituze n'amahoro byo bisa nkaho Joseph byamaze kunanira ndagira ngo tugana no ku musozo hari comment ntoya ushobora gukora ku bushake bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwo kwikura muri iyi ntambara mu by'ukuri birashoboka cyangwa se irashaka gushyira imbaraga kuri Israel yo nka leta zunze ubumwe za Amerika ikagaragaza ko ibintu yabivuyemo mu by'ukuri kongera kumenya icyerekezo nubwo abantu bashinjaga Amerika ko ishobora kuva muri iyi ntambara byihuse byagaragara nkaho idafite uburyo bwo kuyivamo aka kanya n'iki kigezweho cya cyizere cyangwa se bwa bushake bwa Amerika bwo kwikura mu ntambara uracyari kububona byoroshye ubushake biragoye kubera ko abahanganye ntabwo bafite ibitekerezo bimwe n'Israel gifite imbogamizi na dute ubushobozi bw'igisirikare cya Iran ni leta zunze ubumwe za Amerika kandi nazo ku rundi ruhande usanga batavuga rumwe ndavuga aba Republicain aba Democrat abagabo bakuru b'ingabo ntabwo bari kuvuga umwuka umwe nubwo ubushake bushobora kuba buhari ariko bukabangamirwa n'ibindi byemezo biturutse bukuru handi so gusa Amerika yo kuva mu intambara ni ngombwa na cyane ko Pakistan buriya nubwo ari iri gutegura ibiganiro ariko byamenyekanye ko Amerika yaciye ruhinga nyuma isaba Pakistan irakomeza yitse igitutu kugira ngo isabe Iran ize mu biganiro ahubwo hari indi huriro bita GCC Gulf Council Countries ni ibihugu bito mu kigobe cy'aba Perse biriya bihugu byanga Iran urunuko ko urapora yashyizwe hanze ku munsi w'ejo igaragaza ko iyo GCC igihoro ry'ibihugu bituye mu kigobe bari guca inyuma bagasaba Amerika gukomeza kurasa Iran byageze no basaba Loni ko yemerera Amerika cyangwa se yaprovinga ko ibyo Amerika ikora ari byo urako biriya bihugu bifite ubwoba Iran iki gihugu cyonyine kiri hariya cyubatse ubushobozi bwa gisirikare n'ubudahangarwa no kutamenyerwa ariko nabita mu gisirikare so urumva rero hari impande ebyiri abahoze ko bagikubita ko Iran irekera kuraswa na Amerika ubwayo nayo kubera ko wenda iri gushyirwaho igitutu n'isi yifuza ko byagakunze ariko se ku kihe kigero ugasanga rero iyo combination y'ibyo bintu byose niyo irimo iragaruka ikangiza byinshi bigiye bitandukanye uburasirazuba bwo hagati kuba Iran yafata icyemezo ikavuga iti Hormuz igiye gutangira kugenzurwa byuzuye na IRGC mu by'ukuri hari aho bihuriye n'icyo ibi bihugu Iran yahisemo kurasa hari aho bihuriye no kuba ishaka kwigenzura byuzuye uyu muhora wa Hormuz biraganisha hehe isi birahurira cyane ko buriya Iran nubwo dukunda kuyivuga ariko na Oman buriya uramuhora wa Hormuz biri hagati ya Iran na Oman yego Iran yari propoje ko kufungura no kwemererwa kujya yakira amafaranga izajya igabana cyangwa se izajya igenera igihugu cya Oman kuko Hormuz iri hagati y'ibigo bibiri ikigobe cy'aba Perse kiri kuri Iran n'ikindi kigobe cya Oman kiri kuri Oman of course ko kituri igihugu ibindi bihugu rero byo biri kuraswa kubera ko biri ko bafatanya ibikorwa mu nama Amerika Arabia Saudite Emirati z'Abarabu na Qatar ibihugu binasanzwe bifite ubwoba mu bya politiki n'igisirikare Iran bisa nko bya profise kano gahe basa nkaho bihorera kuri Iran bemera Amerika gukoresha ibibuga by'indege n'ibindi bigiye bitandukanye base militaire n'ibindi bitandukanye kugiye barase kuri Iran so uyu mwanya wo kujya Iran harase rero urumva hari ubufatanye mu bya gisirikare hari iyo nzika ya politike ibihugu bisanzwe byikanga Iran akaba ari ikintu gikomeye ariko cyane n'ubundi cyuko biriya bihugu bisa nkaho byubakiye icyizere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana n'ahandi bakwiye kujya mu bintu nk'ibi bagomba kwisunga nyine pale chef wabo mu bya politike na diplomasi Iran rero iri against ibyo bintu byose kudahuza no mu bya diplomasi ibyo bibyari hangana ahubwo ikibi nyuma y'iyi ntambara uzareba ukuntu ibihugu byo mu kigo bizabanaho ni ukubanaho birungurukana kubera ko
iyi ntambara yahise igaragaza ninde nshuti ninde mwanzi. Yego. N'uwari umwanzi rwihishwa byose bigaragara yahise ajya hanze. Uwo witaga umwanzi ariko ari inshuti nawe yahise agaragara nka Syria, nubwo itabanye nabi cyane na Iran mu gihe cy'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad, ariko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Zolani washyizweho n'Abanyamerika n'Ubwongereza, Iran isa nkaho yaratakaje ijambo muri Syria. Sofa nta gitero na kimwe kirava muri Syria kirasa muri Iran. Bivuze ko abo Iran yatekereza ko ari abanzi yasibona kandi inshuti. Ahubwo bamwe bigiraga nk'inshuti nk'ubwami bwa Arabia, Emirati z'Abarabu na Qatar, nibo bafashe intambwe bafasha Amerika ko yumvaga ko byange bikunde mu ntekerezo bumvaga ko bazakora regime change, bazahirika buriya butegetsi bwose bw'abayatora bakanashyiraho ingoma ya cyami cyangwa se ubundi butegetsi bwa repubulika. Ariko ya mosaic defense strategy ya Iran iracyari kubananiza, system yanze kuvaho izanakomeza. So ibyo byose ni ubuhurirane bw'ibikorwa bigaragaza nyine uwo nyota y'ibikorwa bya gisirikare n'ubwicanyi hariya mu burasirazuba bwo hagati. Dusoreze kuri comment ntoya ku bihugu by'ibihangange birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Mu by'ukuri akaboko kabo muri iyi ntambara uracyari kukabona, ese ko hari n'ama speculations zitangiye kuvuga ko ibi bihugu nabyo bishobora kuba bitangiye kugerageza uburyo byisuganya mu kwigarurira ibyo bari barabuze mu minsi ishize? Mu kanya gato Trump yavuze, mu kanya gato mu masaha make, avuga ko yamaganye ibitero bya Israel na Iran bikomeje gutuma Iran isa nk'ibura uburyo mu gufata ibyemezo mu bya diplomasi. Uburusiya nyine ni ukwihanangiriza, ntabwo intambara y'ibihugu by'ibihanganye ishoboka muri karakare, ntabwo ishoboka. Niyo mpamvu ubona aho Amerika iri nkunda kubivuga, Uburusiya bugenda gake. Uburusiya buri Amerika igenda gake, uko tubonye intambara y'ibihugu byombi twaba turi kurebesha isi yacu, amaso yacu nibwo yabonye isi bwa nyuma. So Uburusiya burahari, baracyatanga amakuru y'ubutasi, ndetse mu kiasi ku Bushinwa baracyatanga amakuru y'ubutasi, haracyarihangana mu by'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Amerika. Iyo combination y'ibyo byose iracyahari, ni ikiza kitazanava. Ariko Uburusiya n'Ubushinwa still baracyari ku ruhande rw'igihugu cya Iran. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Se mugisha ndagushimiye, nizera ko Abanyarwanda muri iki gihe cy'iminsi 100 turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku nshuro 32 twibuka, ngira ngo ntibyabuza abantu gukurikira n'amakuru ari kubera hirya no hino ku isi, cyane cyane ko ari bwo buzima tubayemo, kwitandukanya nabwo nabyo bigoye. Twibuke twibuka. Ndagushimiye.